Kalo falava o Tala Fou. Wali patiele whaavawea tole au su e tūlanga tau wha mai matong fitinga e mata i tū nisi variants fou walia e mai nei saina ma le UK. Na di patia tuana nafi e Tala Fou le adia e o seisi tu ai ngā variant o le XE na mua i loa i le United Kingdom ma usidia ma leono sa lau cases ua wha maonia mai ai. O le sola walia e fo inisi di poti pe no whaelo le 7 News o iei le popolenga e ono sidi atu le vave o le pepesi le XE fua i nei urua isu enga ua whaia mai whapeo le XE o se variant o le oau fiai se vaenga mai isi strain se lua o le Omicron le BA1 ma le BA2. O se ripoti me le WHO wai loai e fōringa se 4% e sidi atu le vave ma whainga o fia na pepesi le XE nei lo le BA2 le a fiai le telu tangata le teminei. O ia whamtaranga whai mai le WHO e mana o mia ona toe wha maonia ina. O le anama fo ili poti wa wha inua ili su e ina ma le turi noa e le UK Health Security Agency o nisi tu wha singa recombination se lua wa wha ingoa o le XD ma le XF le au fiai vaenga mai le Delta ma le BA1 Omicron. O le sowa li potia mai ai mai Shanghai, wa iei seisi variant waharia ai le tu o saina, ai le o maua se wha maoninga e tutusa maisi variants e pei o nadia e atu isi atu nuu, ia malo o whaia ne iei suenga. E manatu nisi popoto wha pito e mata upu wha penei, e manatu peo o mai ia tu ai ngā variants i Ausetalia, e ono le to e tau whaia ni restrictions ai maise, ona o le booster po tui pui wha popo e te tauna sidi atu ai le pui o le tangata mai deo o i se tūranga matua i tinga ina ona o le COVID i se fuluiva. Wa fola le whainga malo Quincelani e amatatu le tā o le tasi le bavea o le se fulu whao le masina le nei o na whaangata vaccine mandates po ai inga sa wha malo sia wha tau tui pui mo nisi o no fuanga i rea tunu e au fiai kalapu o whale ainga, whale tifanga, kasino, whale tusi, whale mata anga mamalaita alo. Whai mai le Premier Quincelani Anastasia Palaszczuk wo i le teimi e toe whaatastasi ai Quincelani. E ui lai lea tala fia mo le tōtele, alo tu mau pēr vaccine mandates inisi o no fuanga, pei o no fuanga e tausi ai tangata mātutua o whale mai a onga ma whale pui. Whamai le Premier, wa mafua na mawhai o na whaia le nei whai unga, o no le maua nunga o le numero tangata ua maea o na whaia tui pui. O le so e iwa whaibu se lau fast food ono tangata Quincelani, wha maunia le a fia le wha mai, ma le toa malu ua manu diu. I le whasuisuia i o le taule nei vai tau le tausanga wa mātawina fo inisi o hawhianga le soifua o tangata. A le vai aso nei, o whaino ai Ausetalia le maua o seisi tonga fiti fou mo le hay fever, o se tūranga e māsani fo ina hawhiai le tōtele. O le tonga fiti wa whaino le a maua ai se fo mo le tōtele o tangata e hawhia le hay fever, o le spray wa whaingoa o le Rialtris, wa i o inalo na whaonga ai nei Ausetalia, a mtamaita tita iono tausanga ma le au mātutua. O le hay fever mafua mai le tali atu i mea le sio manga pe o funga la au, pefu, le mold, maisi, ma a whai ai le tong fitia pe o na whaino i ripoti, e ono a awhia i le moe, nisi o a awhia ngai fōringa, ma ono a awhia i fōi le tulanga taua o ngai le whanau. O le isi ona popole ngatele, e ono iei se lamtianga i tangata e a awhia i le asthma. Pe tai lao le mau le spray leo le Rialtris, o se to o manga mo le tōtele. O lo taria nei seisi whamtaranga i le whaatawinatu, ma vaenga o le a mawhai o na maua iai. O lo ngā rurue nei leo maisi i le awesia mai o tino mariri o se tamā, ma si o nā tari i le na fia le soronga ele le Blue Mountains, i le asona nafia o anga i atu sa latu sabalinga, i le fo i pito New South Wales. Whaamaria mai e leo se ainga e toa lima, malanga mai United Kingdom, mo sa latu tā whaunga i Ausetalia, ma alua i le sabalinga i le Blue Mountains, ai lawe vea i le soronga ele, ma maana pā uwane i le taimi. Whamele SPS e iwa tausanga le tamititi masiona tamā e fastfood iwa tausanga, na maadidi wa ilawa i le anu fuanga Wentworth Pass, au le tina e lima se furu tausanga ma le isi tamititi se furu wha tausanga, o lo tinga i nei le wharamai. O le teni titi se furu lima tausanga e ato e rito animo o sia ainga sa tong fitia fo ima o lo manuia. O lo whaawau ma suenga pe sa tatau o na le tatalaina le ano fuanga mo sa valinga le lautele e meise o na o le whato a mai alo longa matimunga na fiai le stete. Malitala muli muli,
Ua whamao la whaini ta alonga whawa malo se tolu le aulaka pia Ausetalia le Wallabies i le Malai Sini mo le ulua i taimi tanu mai le tolu surono tau sanga tanu wai o isi ta alonga e whaia isi vaenga o le atunu ta weli poti le so le ata alo le Wallabies ma le awa ene langi le series lea e tolu asto na iso o le a whaia i le masino iu nai o le tau sanga nei. O le au ene langi o lo whaia o ngai le sa ave momo ma whaia o ngale Wallabies Eddie Jones fua le solua iwa ma le sfulua no iunai o le a whatau nu waia ta'alonga i Perth, Brisbane ma le ta'alonga whaai u le SCG in Malai Sini. Na ula ka pifo e tamai ta i le Wallaroos e le a lua na ta'alonga whaava malo i le Masina Fou e whetau i e mawhiti le aso ono me i Lang Park a toi ma le ta'alonga ma Japani le aso se fulu o me i le Gold Coast. Tala na le radio Samoa mo le nei fo i awa